purin tluanga omlo tlan mai wain bok kha non soi le voina ka department a hen wain hitel lem lo wa ma se non zeplu le ati hiana bul hin non transia mai sia tu wang suan sarkar le vai kamin lo thia ram to teu o speaker nang ma kal tlangin na ma kha kan nge na nga anau te kha lo thotir thuai se ni mai itan tlang dial to ngut kon china chuanin kumsani le somni panga budget session moran bok nai ta a chief minister demand soi howani avoina ai tuna hianin chief minister pulal do ma ading dona athu se kan ngai lau don ani aron ngal do ma le mai the ni kan soi ho tak mate kha windup a soi fia ngai ti te ro soi fe in demand a demand te house pa ron ding ha sela lo somang o speaker some rifle te ne na kanin dor lai khan hei bak chu kan tol theilo an te piang hian kan power minister kan royanga in line cut off le mai tur ne hi kan tia an lau thei khop mai me to me tur tak zet ania angai nam do ne ni chin khan an chol ma khan leader of operation puchan te khanin ron re excela ti kha anga khop maya e ka soi to a ar chungchang te tin chief minister portfolio chungchang te o tambei lok ayuk ta chungchang te aron re ek phaisel tura ka nga ya boruak sangu tuklo la limom taksi aron re ek ka be sei tun tum chu kan duile dar don zo upa chuan topa ti tok om man tia toy vak lo tura han ngai phot ilangin kan member te zona han chan masak true ten khat kan chang masanga abak chu a department kan du paten kan chang zelanga abul tron nan chuan puarem chakma MLA zom tak zona North Eastern Council scheme nuaya focus development component chunga backward block grant le backward community grant atang te hian CADC area huam chunga enga tinge ma kan la ka lo tiania achan na chu Union Cabinet in January ni sang ni som ni khan NEC budget pumpu atangin 30% hi focus area development ada turin apoma CADC area hi hemi component atanga project muthaber te zinga mi ani anwai mi te hi CADC area project kalai mek ten ni pakhat na rice area expansion hei hi amao ni chu ka soi lo mai nge tuna hian ani sia tangin nuai somnga le pariat point pali pakhat mu tur la omani panina chuan construction of school building under CADC Kamalanagar nia ipo hi 100% na complete to khar tumabu sa mek ani toni NEC hian fund a release zogvek toni pathumna chuan providing key services at chongte RD block tiani le ei noi zali songa panga ania physical achievement hi 100% ani to DC Longklai district in execute ani tin hei ba ka hian NEC in central agency component atangin construction and upgradation of girls hostel at Kamalanagar hi nuai za somruk man NPCCL nena ni somni paruk thatum sang ni somni pani khan sang son bok ani tinasoi le dang chu kumin chunga CADC in planning department of project proposal pani submit to thengala forward lo te enge chanatia planning department in anwaya proposal te hi tun financial year chungin kandonga ulukta ka proposal hi exam thina ni NEC project submit monitor le completion ate mumal takin standard operating procedure anga kalpuyani development of fish farms with fishery based integrated system in CADC nuai zali samthum panni CADC planning and development of fishery planning department athona niruk ogas sang ni somni pali hian CADC nena SOP manlai anga an administrative department DCNMA route chhuah ron submit turle fisheries department vetting la turin kan tria tira channa tun thlengin kan la mulo
kan MLA sa takin school building proposal submit ni asoy ero hi planning department in kan riat puilo ani tin bizu festival chungchang pi provide po khan ni chin recess lai khan soya ami proposal celebration of bizu festival at Borapan Suri doi somthum nei ni somni pakwat langa sang ni somni pakumak Thuma Khan NEC planning department in kan thon to NEC atangin chatlet na kala muloni CM CADC ni somni pani thariat sang ni somni pali Khan sakma bizu festival at Borapan Suri lom na turhi noi somman alo submit le hei po hi administrative department kaltlang lova lo submit le ania planning department in ni somni takwa somni pali Khan DCNMA ale kha thonin CADC in proposal anlo submit to kanfila tin he bizu festival hi Ministry of Tourism atanga fund ani le ni lo thu kan zota DCNMA in Ministry of Tourism atangin fund ani lo thu min frila Mizoram Sarkar in festival the event proposal kan submit tam to wangin tun financial year chung tan chuan bo zui ani talawani kha ani ten Dr. Kebe chua zona simlama new la to airport din na turhi area survey le preliminary survey nei to nia airport din ani thainan final survey min nei sak thengem tiania PWD ne na tanga assembly question channa kan huang chuan airport atana new la to area survey le preliminary survey hi ni som thakhat sang ni som ni atanga somni pathum thathum sang ni somni chung khan mai ani feasibility report survey report po hemikum vek hian submit ani cutting le filling tamlu tuk don awangte tlang pong aom wangte le terminal building sangna tur mun duanga zaw om lo wangte in airport siamrem lo turangai ani tiani hrimin awain diktu hi pupo chuaten nia han pom mai chi choni mel lo survey that le te po thange ten tu bernge ka hetolova road map in minister tenen name athena confidential antia puare sanimo athen hi kan petheya athen hi kan ti confidential ni achan chu policy bu po pani kan nei pakhat chu kan tlang zar khania pakhat chu mitlem te chawin kan kolani achan chu kan ti tum zong hi kan puan lok chuan then khat hian an du don lo ni a thasia ti kan tum sia an puang lok do lo ti thut kan do ni chu wang chuan a confidential lo lai kha om ten legislature home chung sang kha kan soi nuala hemi hi chu kan assembly kan house committee te thu ania kan deputy speaker hi thu viawan hemi chuanin chuwang chuanin anni kuta te kan da anga tin MLA house kan satradon frima muta khuan room nom tak te om to don deputy speaker quarter po thatak om don ani chu kan kalpui tum dan turan ne tin kan opposition leader khan legislature supremacy chungchang hum hal atul thu asoya ne sarkar pakhata peng sang theu hi kan nia amaro chu kan legislature party hin sanctity ania supremacy ani boka hei chu kan hum hal tlang theu tura kan ngai don nia MPSC atang hian kan tonanga MPSC hian tun din muna chairman le member pani baka secretary hovin thok tu mi somrian le paruk anom meka saski mangin exam hall tour athar sarkar deal ania tichuan 10.92 crore kan huthai donin kan ria kan lom hleni
MPSC hian kumsang ni som ni pali som ni pangachungin promotion confirmation le regularization atan DPC voi zani som nga le patni thuin post zanga som sariatan recommendation atifel to a service confirmation atan DPC voi som pali thut ani to boka post za som ni panga atan recommendation athon to bok direct recruitment b ka group A le B tan advertisements voi som pali ati suap to a henga tranga personal interview nei to za chu voi som paniani MSSB in a koichin group B nan gazette post B katan po advertisement trum som pali ti chhuah ania henga trang hian exam voi kwa conduct to nia personal interview trum thum nei ani to a interview nei tuma ruaman om to pakhat le interview nei theina na written result ti chhuah thei hia nai vai pani ombok sarkar na thok mek te nan service a confirmation emo atana trangkai departmental examination abuat sai sak thina gazetted post atan examination voi ngale non gazetted atan voi ni tun sarkar kumchung hian buat sai ani to sarkar na thokte kaisan tura exam nei thin limited departmental examination gazetted post an voi riat buat sai to result pariat ti chhuah vek ani to a non gazetted office post atana examination voi som pakua nei to te result po ti chhuah vek ani to bok UPSC in Mizoram chunga examination abuat sai franga MPSC hian exam conduct na tho sak thin financial year som ni pali tru som ni pangachung hian UPSC in exam voi riat abuat sai to ni achunga tarlan ba ka khian MPSC hian Mizo language proficiency test voi ni le tun financial year kalme ka hian abuat sai to a sarkar department frang pathuma tranga examination le trul dang conduct sak turangen na chu ato ati lotlin sak mek bok MCS examination sang ni som ni pali written result hi March tlachung le ti chhuah tumani a final result ti chhuah ahar ani chan tlang puite chu pakanna chuan chan eng emo wangin pol pakhatin MPSC a thop tu te pisa kai theilovin an siama personal interview le examination nei tura ruaman om sa thren khat khailak zovin hei hian thil danga ngong anei chhota zela kumsang ni som ni pathum main examination nei hunaya thlathum don atlaya kumsang ni som ni pali a khan main examination nei thei chau ani exam zo fel ania evaluation nei chau lai le hun pui Christmas le kumthar ai nang chowa heian Mizoram chung le pon lama endik na thok tu te truana timuang na satat leni Mizoram sarkar ruam mandangin MCS combined examination timeline schedule po fan anita a schedule man lai mek ang chuan March to April hi main examination result tar cho hun tur ani a April to May ya engkim zo fel vek tur ani he schedule ang hian kalpui ngai thei kan tuma May thla kai kher ngai lovin April thachung hian medical examination le personal interview po nei fel tir vek thei beisei ani he result hian financial year som ni panga ni rukthara MCS combined recruitment ti le tur anor tlai pha lem lo tura ngai ani junior grade Mizoram Forest Service written result po March sang ni som ni pangachung ngeya ti chuak man tura buat sai mek ani a he result ti chuak har ani chan tlang pui chu pakhanna candidate te chanda endik na evaluation kalpui mek ani mek lain committee on petitions du dan angin MPSC chuan chol sanri tura hriat tirna ni som ni panga tharuk sang ni som ni pali khan donga committee on petitioning he examination answer papers te endik na chunzom le tura MPSC ati na chu DPNAR kaltlangin ni som ni pakua October som ni palia don le chau ani he mi bozu hian MPSC chuan ni som pani thlasom pakhat som ni pali khan notification ati chuaka ni za som ni chung zet chu MPSC hi na thop theilo siam ania hei hian result chu hun ati khotlai lo theilo ani MPSC in SSB ne na trangin nalak na tur proposal som pakua achoma heng zinga hian post pali chu MSSB
in akolaya sarkar approval lo thiman to awma wangin revalidate angai ta a MSSB atranga post rang som pa kualak chon tang hian MPSC in post som pa ni exam a conduct to ani MSSB hun lai ka chuan multiple choice questions negative marking om lovin exam kalpui thina ni a khol manga en zung thei ania wangin result po achuak rang viau bok MPSC ro chuan negative marking om si lova MCQ ringota candidate exam tir hi ahim lovin atria a choti rualin result ti chua ma adu bok sia wangin MCQ chungchanga hian mi puite biak ron na abuat saya respondents atranga za somsari chuang zatin MCQ with negative marking andu wangin hemi chungchang sarkar thlen ani in sarkar thu ngai chan mek ani mitam takin MSSB kha chak zok le rin tlak zok angin an nga emoti thei adik rengem ihan entiang pakhanna MSSB khan direct recruitment nalak tura an nena thleng proposal palilai an kol lumani chung te chu home signing welfare and resettlement nuaya head assistant te health and family welfare nuaya psychiatric nurse le psychiatric social worker te animal husbandry and veterinary nuaya laboratory technician te ni kumsang ni somni pakan ni chung khan MPSC in advertisement pasari ati chualain MSSB in panga ati chuak sang ni somni pani atanga somni pathuma chuan MPSC in advertisement som pani ati chua theilain MSSB ro chuan panga chau ati chuak thung kumsang ni somni pathum somni palia pheichuan trum som thum pakhat lai MPSC in advertisement ati chualain MSSB chuan hemi chung hian voi kwa ati chuak chau ani MSSB atanga MPC in a chomzui tak sub inspector under excise and narcotics le AAO under finance the department nalak kalpuina khan MSSB syllabus lo tarlan to le exam nei dan turarwa manalo om to mila recruitment kalpui ani wangin excise SI natana written examination atranga thani thinglova interview result puan ani a he na lang na po hian exam nei atranga thani le ni kwa chungin final result tar chu man ani bok sarkar in MPSC thuam chakna ta na thok tu thara lak to dan le lak mek dan tiang ani lak fil to assistant pani UDC pakhat written result ha mek le interview ma bak lak fil trap to assistant pakhat UDC pani LDC panga group D panga tun financial year kalmek theng hian MPSC chuan examination frang conduct to trangin head of account fee nguai somriat paruk sing ni sang kwa zali som kwa le 800 other receipts atrangin nuai thum le sangsari zakwa somriat panga sarkar revenue poisa chungdu toni khangkha MPSC chungchang a chuan du to kila vigilance han kalila zo na khawm nual maya CBI general consent pack chungchang a khan member pakhat mai nilovin kan zo nuala vai ni consent kan pe ni sarkar masalam ten an pe du lova kan theveka ke ni ro chuan bi puine na kan tia mangin kan pe ang kan tia sang ni somni pathum kum to pa sarkar na cancel trana cancel atranga rei lote a khan December thala la khan CBI general consent kan pe ngal ani chumenua chuan criminal law pathum India sarkarin aron ti chuak tharle ta a he criminal law chungchanga hian mania pokha home minister nen Guwahati panin kan chuang thadu na ni kha hemi chungchang a malak na soi khom na kan ne ni hemi criminal law pathum alo om hian hemi nuai hian consent pek non le angai ni se son ma sa po kha kan soi to a
kan fiat du lo zong hi chu kan khedu chuang tlat lo mai soi poi phur om lo ang ren ngai zot non to em long chu hei hi chu ti chuanin apek non le dan tur po du azia thiang lova form fill up tur ani mai om sa thap ani chu kan fill up a ti chuanin ni somni pasari tharuk sang ni somni le palia khan an phut angin kan thon thale ta a ti chuan CBI concentra pe du lo te kan intia ape asur le te kan intia so tiang lam ani lova pek non le dan thar noya ngai wangin state jong songin CBI consent pe chuan chun han le koma full stop inang vekin kan pe ni eng ma ti dan dang lamom chuang lo ama ro chu hei hian Mizoram chunga kan state chung thewa central sarkar le central PSU noya thok le thu boy nei chuan chumi kai noi lo in nam noi tual chung mi a huap ani kan state sarkar noi mi a huap thiang lo huap tir po to mi la tu ma kan huap tir thelo tu man thu nei na kan nei lo a thei lo tin chu thilom dan ani maya in pu na tur om chuang lova kan huap tir thailo ke ni point chu wang chuanin ke mani ram chunga mi hi chu kan sarkarin adu chuan a hum theya adu chuan a chui tir theya Mizoram sarkar nuaya na thokte chunga chuan thu ani ti chuan a building hi nisina khanin englo kha lok eukta kha an soi chouta ila a building turi lok eukta building thar turi mineko a integrated office complex chu tuna hian poisa ruaman ani to a ta chuanin an sakzo huna da kan tuma ten investigating staff le prosecuting agency a hranga nei andua amai ro chu kan lape thei ri lo ani sumte har sa a ten post speaker emi chungchanga hian hey information commission te MPSC te lokaukta kan han tiang chi tuna human right commission te kan han tilenga tiang chi reng statutory body ya hian sarkar ding line andu to in mishing athok tu tur a ho tu tur anda ngai lova opposition leader emo opposition group leader emo an ron thin ani kan siam hasa pu hola po khan min ron sia tin puzora ma po khan min ron sia thil danga chuan lok ayukta hi chuan min ron du tamia lovani ti chuan tuna an tram tok don tre pa khan member pakhat an appoint thara ten chairman kha kum thar mar tha ahun top tur kha chairman tur kha ama kum october tha vela khan an buai puya chairman tur an ruat kha chu kaini kan min ko ve du silova khatilai sarkara advisor to chief minister nilai party aponi na poimo takselai kha ania wangin lokayukta te chu mi neutral om na turangai ania party pakhata poimo na tak nei ke nen phaichon voi ni ngot in thing to kan nia khatiang lok sabha lokayukta chairman handa kha anjinga member pakhatin apom thei talova ti chuan atlang talowani atlang ta lo wang khan kan sarkar tharing chairman tur kan ngai tu angaya chairman tur mai ba ka member pakhat ilak belang kan tia ti chuan chairman le member pani nein tu na kan siama chairman lak na te member lak na te kan opposition leader hi voi khat ma kan ko mai ve ngai lo ani lungrual takin kan ti trap zel ani tuna hian corruption case hi lokayukta hianin case somsari pas li register ani ta chuan inquiry complete toy somli le paruk ania pending ni som paliania full investigation atanari for hi somni parukania convict hi pali an nei to
ti chuan warem changmak phei kha chuanin a ritual ve ang aren khop maya kha chuak ta ni mo consent pedu lo mani le mani bum ching te khamin ti deuh vak maya mani le mani bum kha tu jok nge mangin don ta ni isim lo wangu te kha ti le ngala kan khopa min ti rerum rum ma fa pa an hau tak tak mai chu isim le ngem ten ti thina te chuanin sarkar phasa khan lok ekta hian CBI nena centurin case pani alo petoa CBI chui turin CBI te chuan Mizoram sarkar nena chui phauna andila Mizoram sarkarin apanin alo nol sak ani ti chuan kaini ve a hian mi pathum chui phalna minon dila kan peto ani kha vigilance sung chang ni sela UC chung chang kha pukai be chua khanin lon judicial chung changa khan RE le B chung chang kha aran zo ta tiang hi thilom ziani Supreme Court in Second National Judicial Pay Commission recommendation apom puyangin judicial officer 10 allowances frang don tharan niya ni khat lakhat sang ni som paruka tanga effective ni in ni som ni tharia sang ni som ni pali ralmang in area zong nen pek fel vector in Supreme Court in thupek asiamani budget estimate omsai na dailo wangin additional fund deal ani hei hian revised estimate ati sang ta ni hei baka hian CSS on development of judicial infrastructure facilities for judiciary nuaya hian sang ni som ni pali ni nga tan budget nuai zakwa songruk pasari ania chuti line central atangin nuai sangkhat zanga sunga pathum lakdon ani boka khan a figure ati sang ta gan judicial ad hoc ho hi pay structure fran nia tikhan anlon revise ta and revise mai ni lovin sang ni som paru tang khan area kan petani ke ni hian chuan in poisa minti seng tam ta viau ani chuan lon judicial chung changa hian poimo zual tlem chau kan lo ranga directorate fran anei ve lova directorate na nen an koptel veka ten new secretariat building 2 basement 4 hian library chantlung tak ngai an neya member te po hian hi chhotran kai tu mila thang ta hian printed collection le khabu journal sing ni chuang e-journals pani le dang tam takan nei ni heta dan kan pass do te fil takin anin an lo ko thapa da Mizoram court ten ti chuaka tuna hian volume som pakhat thleng an chua to som pani na an print le trap to tin dan bu sai frang te thataka kolin officer le staff te tan tangkai takan lo man turin sem chuak thina library tang hianin sem chuak tru to ani chuan Aizawl district hian mineko khadla Aizawl district court hi oma judicial quarters po amin judicial officer ten an luam me kani lunglei kan MLA zaum tak PMST na soyang khan district court building lunglei sangnatan rasiveng lungleya ram square meter sangruk zathum somni panga pek ania he na hi suma om huna thotran thei tura be sei ani
ZAD atangin order ti chhuah ani to a judicial quarters hi puya ombok ani Longtlai district a hian judicial quarters oma sakmek ani boka court building sangnatur hian ram kan neya kan la sadon ani Siha district a hian judicial quarters kan neya court building po sakzo feltrep ani Kolosip district ka court building a oma fast track court tur sakmek ania judicial quarters a hluile sakzo hlim ombok Sesip district a hian court building le judicial quarters oma Mamit district a hian court building le judicial quarters omboka Sampai district a hian court building tur sak bultran ani to a judicial quarters sak alangaya asang tur rampo kan nei feltoni district tar pathum na tial sai to le khozola te hian court building sangnan ram kan la nei lova court muntura ram zon mek zelani na tial district a hian residential quarter tur ram tiltlanga nei felto ani kha lon judicial a chuan du tok le maila kumngadana Ministry of Agriculture te Farmers Welfare kai hruaina nuaya agriculture census nei thin ani a agriculture lama kandin munti chianna nia tangkai le phase 1 of 11th agriculture census 21-22 a landanin khozariat somruk pali AMC area telovin chuta chuan mi sangre zali singria sangli zathum somli le pakwaten hectare nuai kha singli sangni le zakwa zawa ma anlani compilation of price indices and measurement on inflation Tilman Lakhomin official ten survey nei China minimum wages le Tilman pundan chu natan man thinani khopui market som paruga tangin items ani somsaria price data la khom thinani a chu consumer price index atan chu index su natan manani eitur lamchi som nia tangin wholesale price index chu tania eitur lamchi item za som thum paruk le eitur lamchi ni lo za som riat pakwa tangin retail price index chu ani bok civil registration kum sang ni som ni pali chungin naw damapiang sing ni sang ko zaruk som pani naw thi sa piang som riat pani le mithi zariat somruk o sangriat zaruk somriat pathum register ani February ni khatsang ni som ni panga tangin birth certificate le death certificate te digitalized certificate pek vek ani Directorate of Science and Technology installation of automatic weather station weather data ro tuitlazat humidity temperature etc rin tlak zok om theinan khozola automatic weather station bunania mundanga po buntura malak zelani large scale mapping of WRC potential area NEC noya Mizoram sunga leile te siam theitur ramle siam mekte geospatial techniques mangin chin chiania he project ina tumchu bule bal tamjok tharcho thaina tur ram ti chianania tun thachung hian zo man kan tuma engza chiange bule bal chinna atana man tlak ram kan nei azawlam tun thla kan theidon ni chu satellite integrated landslide assessment alert system hei kan rama leimin du na munte ti chianga kan lo imrin lok thaina tura ro manani then lidar survey of landslide prone area with nice all city omle a me sang ni som ni palia tangin tranania atum chu aizo khachung abegin mail tum lim en le hun tharvenga leimin du na muna chengte leimin laka an lo imrin lok theinan le an invent thiam theinan atana GIS manga malak nani Sampai khazole serchip district tomato ching tu ten lok zo kan thamne theina turte Sampai siahale serchip district ji glum ching tu ten lok zo kan thar theina turte kolosib le Mamit district dragon fruit ching tu ten lok zo kan thar theina turin science thiam na mangin malak ania an thlai tharte an seng nunga tangkai zo ka an ram man tangkai dan tur po ngai tu ani atui mi le nau pangte van sang lam chan chin chiang zo kan zir thein turin Mizoram Science Center berotlanga digital planetarium da ani a tangkai takamanani Ministry of Culture Government of India tanga summu 3.98 crore mangin Mizoram Science Center berotlang po ti sangtluna ti tun lai zelani
lunglei science center October sang ni som ni pathuma honpo ti sangtlun zelani cheng nuai nga le sing kwa mangin Mizoram Science Center berotlanga space lab buntura malak me kania zilai tenan sotrang kai le turangai nia ei Mizoram masaber turani hemiatanian district skill committee aizol Mizoram Science Center le Vyomika Space Private Limited Uttar Pradesh 10 MOU and signang han holding han lut ila ei kan han holding a hian chini aum ti kan ria loan component trauma chuan GIA component Chief Minister Special Package kan ti kha oma loan component na tang hian partner bank pathum kan neya chung te chu SBI te MRB te le MCAB te ni a han ni nen hian agreement kan sign a in than lai kan aw hla ang ngein hemi nuaya loan la tur te hian interest free in loan an la dona ti chuan nakina harsan nan to point sarkari garantora kan intia mangein kan trangmek ani tin line department som panga kan neya ta chuanin loan din la lu to zong song hi sin kha sang kha zali som thum pasari ania chuta tang chuan a loan component tur atan hian zanga som pasari lak phot ani approve phot ania ti chuan tu tanga loan lak belkhom tur chu vaibel che som rup noi som kwa singri sang kwa za sari som lile pariat ani dona ti chuan mi pakhat zel in chorwalin cheng noi som pakhat sing sari sangri za som lile pathum la angzel ani dorani tin deal na dong hem zual chu commerce and industry department te ani hian sangli zariat somli panian donga HNVT department hian sangthum zaruk somli pasari orti department in sangkhat le za panga chuan deal na thel lut nem zual district chu aizol champhai le longtlai te ani ti chuan in tuna hianin deal na sin khat sang khazali somthum pasari tang hian zanga som pasari hi pilot atan han than chua phot ania hei benka thon fel vek ani toni district wise te a omza ti chu ka soilo manga department wise po hi ka soilo mange ti chuanin kumina hian han holding atan za som sari panga in kan tipunga za thum som nga vaibel chia kan handa kha ani hei hi DRH da khani em kan tia ani ti kha kan riat sa wangin chan khir po ngai om lo kha kha chu ani vel vek mai ni marketing board tan hianin kan sen to song hi crore som li le pani chong kan seng to buhum leinan hianin quintal sang khazali songa pasari point paru pathum kan lei to ti chuanin kan summan ral to chu noi somli pathum sing sari sang ni zaria som kwa ania so thing leina tura sum kan pek so hi vaibel se som thum pariat le tlem ania ti chuan district agriculture marketing committee ya tanga so thing kan lei to nan hi ei district wise in kanaya atoinan soilo maila so thing kan lei to zong chu quintal singa sangriat zariat somli le pasari ani buffer stock point atanga thal so to za chu ni som popot thleng khan quintal singli sangriat le zali singli sangriat le somli ania so thing thalna tang hianin poisa tlem kan hulet ve to vaibel sani nuai somriat pali sing sari sangriat zathum som kwa pali kan hulet ve to atlem bem bom hle ni kan sen ro hi chu tam tak ani ten mun phia ro he certificate of origin pek chwa to he quintal sing thum sang khat zathum somriat le panga ania empanel broom
grass buyer tenan lei to za chu quintal sangriat zanga somthum paruk ania non empanel buyer tenan lei za chu quintal singni saruk zali songa pasari ania zohang ko ina lei to za ti quintal sangli ania mun phiaro lei to zong zong hi quintal singthum sang kwa sangriat zakwa som kwa pathum ani ten mun phiaro lei na ta na zohang ko poisa kan pe khi vaibel sa point pasari pathum kan pe to ani tichuan kan riat angkhan kan soifo angin kumina mun phia red atlaniama ten aro leiturania aro ngakman lovin ringin an sala ten graded turania grade elebia ten turania an ten lo boka haka anti lei thelo kan farmer te hianin tichuan in rem siamin an duang angin an lo de gral vea khata khachuan an zalen na ne kan khap chuang lova an mani mimal rem thriata an ba an lo in dor na airo chuan kan in rol lova support price po kan pe chuang lova society kal tlanga an ming kan nei te chia kan sin chia te ke mani ti dan kan system noya ti te chau ta na ding kha kan ni a amaro chu zalen na kan pe a ke ni le ai to hal na ten lo riani pe chuan kan du sak zo ka khatiang khan zalen na kan pe ani ti chuan tu na yan kan farmer ten ti ro an har sata grading an har sat bokta ka chuan a grade lo hian a pol sop hian ke zia cheng somria thian avai hian i lei mayang kan ti a tuna panel buyer tena an lei bak le mimalan lo thal bak ala chuang zong hi chu kan lei vek dona ti chuan zo hang ko kan penga an nin an lo process anga an thral le huna aman min rul vele don ani tin so thing po tuna yan dor tu kan han mu ve tran a ke zia som ni tin min non dora kan thral lo thei lo a then chu som ni pangania a thapola som ni pasari tenia si ha le long tlai lama peisuan dor tu kan la nei che khop maya dor tu kan nei ang hi a chiat mai don awangin ralzel phot ilangin ti chuan abak chu sarkarin kan tum zel menga kan ral na tlem le kan soi ne mani maya farmer te tan ding kan nia eng ang po khaloni se an ni chuan ke sia som nga kha anak hodon rim ta kan din nani chu wang chuan tu na kan kudam te kha to wangin adang kan la thei lowa ti ngai na om thri lo hei chumin lo thiam turin kan nge na khatia dor tu kan han ne alo ru apiang khan khami area bi ka dam si te na kha a secondary collection center a ain kol tu ta na kan da ten kudam alo ru vele a che vela an huam chunga mi te na ata tolin an chotir lenga an thal lenga an chotir lenga tuna hianin delhi vela po cheng som thum vel la ni tlat maya kan seng tam don lo thei lova amaro chu thathar lama ti chuan sang chho ve tu tura kan ngaya ada na lam pangin a thal na lam akal chak lo wangin da na kan nei lo wangin kan farmer te poi min khathiam tura kan be se ya chu ti chung chuan politics group is one politics group ba ti manga na aron post pe hi chu kapu ka so thing ka ching tam vak lo na in cheng noi thum chuang ka lei ve ta congress hun laya nlup le mnf hun laya sedpi chuan ka hlok fe to aron tiani ve tlan mai na tin reliance fresh hi an kezia somria tin min lei sak char chara ni son kumtluan in lei dona Calcutta munza somtum pakhata tuna khuan an thalme ka Mizoram so thing tin tarwa to Bombay ya khopui dang jong sunga an tianga sap theite ponti vek don ni ka soi fo thin chu kumina hian so thing rete mun phia rete lo tla diam ta zpm hi sarkar ta lovileng tin gen omang te hi ka ngai tu a thin ni an che sual na sa don le mai a chiat ber kuma po ke zia som ngai na han la don tho mai hi hi chu kan lom ve le ani chuan ka khadu to leila
finance sum din mun kha a khon pui kha inon tia khon pui kan nei velova finance kan din mun hi kan in pu chede uriao khan ka sia soi chen deu thain ka sia pension te kan pek chwa tur hi crore sang ni zan hi som nga ania appoint ka soi lo ma ya saski kan pek chwa tur tu na kan kol me ki za sari som nga ania department frankanga kan pek chwa tur nabat loan hi zan hi som sari panga ania chu po chu department in anin sem le vek dona counterpart funding a yang crores and hi som nga SMS kan pek tur ania medical treatment a yang crores za ania ten state roads kong siam thanan crores som sari ania ten healthcare atanian crores som nga kan da sitbia tang hian loan crores som thum kan la dona chu department thang in sem le dona ni UIDF atang yang crores som thum bok support su pek so le vector ani ten EAP atang yang crores som ni le paruk ania support su a finance department in na khat po chan tur nei lo pek so le vector ani state priority program bible som ni ania social infrastructure and services hianin crores som panga tu nai net link khom to a chu PWD a kong lai nan kan penga health department a dam lo kan nan te an lo nganga chuan ta education ti chang kan nan te an mang kan pe chok le vek don ani kan la don kim lo wang kuma top lo wangin kan lo kol lok mai ani NCDC atangin crore nga ania khatiang te khan khatianga midang ta department dang ta finance na tu na kan kol hi Bible se samthum zakwa samthum paruk point bial pakwa ani emi hi in pai chuan finance sumom chu tlem te chau amang to ni tuna in taxation department nen kan in fin ve to a kan hau tak ve to a lo lama ringot po tin so thin be kha a thonin kan pe intia chu mi kho chuan an le intia an le yang chu mi mal nen vai nen te lo indora vai be khan le ni maya kha chuan zalen na ni sarkar ne na kan indor na chuan thonin kan pe kan ti ni chu wang chuan sarkar le vai khamin lo thia ram to teu ten UC chung chang kan soi viu maya central jail sang na tur UC zo ma in thelu ta ni tia ta fiat pui mia lo maya hi ke chuan en po ni seng he saskia te po consolidated UC hian demand kher to a chu mem ja chu department so min saski lo khoi tai la department pakua in pain UC pe to ma sel department pakhatin ala pek thelo chun kan hak thina ni pakhatat lai khan kan vai tlai thina chu wang chuan kan zawai hian kan in tura mi department tena an ha ngai big department ni lo turing kan in fui ngata kan tirang thei sot khop maya chu tiang te chuan ni to a ten first come first serve ti te kum khat chunga zo tur te alonia khotlai thei lowa saskia hianin chunga chuan UC te kan thelu zong thina amaro chu kan thok chak tian ta second installment kan mule thuai mindu saktu te anlo om thei ministry lama chuwang chuan UC kha la zo chia lo maula ron thelu mai ro ti te po hi sarkar ma san ti ang deuh khan an la ching nin kan ria kha chu an mani berinan ron ti kha chuan an lo ti dak dok lak to an ni berinan poi ti lo chuan awa thave kan ti ve mai hole ten pudong te kha speaker kan sen le ta house leader nia tuna soikha ka khemia lowatia saski patwana khan chengkhat malaman lona thokzo tongin UC kan pe ya kan ti ve lawang ti kha an ni wangan ya an soi lo ang zeran om hi kan soi du wang deu ni soi lo ang zera om thin
ZPM niên kinh khop mấy kan te ni chu la li so po khanin โชว์เลย ลุละวางเฮียนนี่อินมากนั่นแหละข้าเห็นเป็กเจ้าเนี่ยตีข้ามที่เราเกาสวลต่อลุตกคือที่เวลาเทลอินช่วงคู่กันเพียฝ่ายร้อนส่วนนี้อักขวินมินบอกเวเดวเตงไงเนี่ยผู้ต้องเตะข้าเละผู้เรียนช่วงอมโหลดลั่นใหม่ว่าอินบอกข้านั่นสวยเลยไว้นะก็ดีพาร์ตเมนต์เห็นว่าอินฮิตเตลเลมโลว่ามาเซนนเจ็บลูเลอาติเฮียนาบุลินนทรานซิอาไม่เสียว่าอินฮิจูก็ติทโดนอาติอานำไปเมเลขานอาติทวันนี้จวนกลุ่มสอมปัสริชุงขันนั้นเราจวดตัวเองอาติขัดติชุงขันจวดเราตีขันเนี่ยเฮลัยยันเฮสกอร์เพรสลิสกันในทัดไม่เปกะเฮ้ยผู้ดองเตะทุสอยไลน์เนี่ยสัมภาระ Grape Grower Society Grape Wine Rules ล้มนะบัวใส่นี้ผู้ปอดสวยจีบแกสนิทแห้งเนี่ยเฮ้ยทุสอยไลน์ทลาบกันเนี่ยหลังเที่ยงขบไม่เมลปอดครบไม่เฮ้ยขายเจียงตักกันนี่ตาเฮียนินผู้ดองเตะทุสอยอันรุนสวยดานเพย์ฮิจูผู้สปีกเกอร์ต่อยแต่ฮิกันเชียร์ชัวกันไงนี่เริ่มตีไหนเดี๋ยวเฮียนสวยนี่หุ่นมันปุยตู Commerce and Industrial Development Board Vice Chairman ผู้เกลลดงเดียนจวนเกรบจิงตูเตมลากนชัวโลเครียโตชินทูเลผูรอมอติทูสอินเกรบไวน์รูลทาร์ในตูระจันรัวนจูฝักอมอติมิโซรัมปุมินอันลมปุยทูสอินอันกัลเซลนตูระสรการินไทโตอัชวาเซลดอนทูอัสยารำมังไงนตักอัตตะกาทอดชัวดูเล่มเล่นนะโลเตเป็นชัวการำตานะทอดชัวอัตรุลทัวสยาทาง3 Great Grower Society เตเนนะล้มปุยนะปุยสฟายอาลานงาลบอกเปลี่ยนเนี่ยอีจันทลางเดียวต่อมุตรุนจินาชวนินกันโลทุมุนเนี่ยอินเดียนน่ะปะอันโตมากเลยที่ชวนผู้สปีกเกอร์เฮ้ยกันสวยลกจากฟุตบอลเตะจูเกมันจันโดนะกันสวยลกแต่เกมันจันโดนเฮียนินอันนี้เจ็บไปอ่ะอันนุยดูนะมารอจูหุ่นตบเจ็บที่ไอ้เจ้านี่อินคอยจากเฮียนินอันนี้เน็กเต็ดไหมนี่มารอจูตุนจุ่มปัจเจกสนจูเฮ้ยมอรันบอกโดนหน่ายอันนี้ก็ไม่เตลโมติตัวนี่ลมปุยมเวรันปาชิมมันนี่อันนู้นเขาดาร์ไหมนี่ดังจนนี่เสรันคาวน์เตอร์เงี้ยตัวไงนี่ข้างเตปอกค่ะปุตงเตะหัวกันมั้งจอยเลยสอยนู่ตัวน่ะกันสุรการอินะเซ็นทรัลจังกันโดนเละตัวกันโดนทลายนั่นชันเตเอ็งโมฮีอดีตเจ้าจวนกันหุ่นไหนจวนกันถกชานี่กันออฟฟิเชียลแต่พอที่หาง่ายน้องลูกอันไตมานี่มาเสทิลลุยยันมินติบวยนี่ให้จูอาศัยเลยลูกเทโลทีน่ะอันที่นั้น PMJV เก็บพอที่เจนคัดมากันแล้วต้องเทโลนี่ตัวไหนยันนี่อาชันจูให้ PMJV เก็บอะไรงดพอยันนี่ตัวไหนยันนี่ ongoing project ส่งงานเลยปริยัติโซโลอะไรมานี่ทัดไหมเนี่ยสมทุนปรุกอันโซตัวไหนยันข้ามีอะไรลุยอันทองเซลปอยสาลดอนตัวฮีไวเบลสิจาสมกาปนิปอยน์ปริยัติปังอากันลันเนียที่ชวนที่ดังสุดสวยละวิน PMJV เกริงดอาจังเฮียนอินให้ดาร์ทลังมันเทไม่ยังให้พอฮีอันมานี่เฮียนนั่นสวยชกมาสวยเซลละเซอีปลีนเนี่ยอันมินเตปอกันสวยหล่อเตียงผู้ไอ้สลัดมาชวนให้โปรเจกต์ส่งภาษาเรียนคนละนี่ครอร์จะสมเด็จปริมันว้าวสะดอนเวพวกเรารำทารามาเรียนครอร์จะสมสรีปริยัติมันโปรเจกต์สมนิภาษาเรียนคนละนี่
anh tin nghe mà khát tiếng tới xuân anh supervise tiếng này chú vàng xuân anh giấu thầy lo và anh lệ bề căn đông thầy rì lo anh cái này hiền với anh hết tiếng har san na kan to chan hi sarkar ma sathil kha ani hei mi puin min riat pui kan du ve ani tin tu te nge contractor kan ti chuan hei kan e vek mai angai le ngai vek ani tu na hian ke ni hian on thelut ve to ro an tia project an hi songa pariat kan thelu ta nimin khan delia an ngai tua heta hian kan thelu a rim hi chu crore san kha jariat lai ani maro chu kan bu ve kang kan ti na ani mi alo angin nge minon ti sak don kan se phak lova hetiang hi kan har sat na to ani chu wang chuanin heng hian min han trin san phot mai selangin project lui alo huna hi chuan kan tho chak ve deuh to te po kan be sei ani monitoring committee tenen kan hi chu thọ siat kan oi don lova buan po kan oi don lova ni tin ala hian distress projects kan nei le distress project anti chu project control iti mayang kalpui ngaihnawm to lo ania hostel building of A&M Zemabok crores on pani chuang construction of government school buildings Mizoram Pumpuya crores on nile pani Samlukhai water supply scheme solar pumping crossery le ti construction of Longtlai bypass road te construction of Longpuigat ti te schemes of NEC ti te nia heng te hi tuna hianin distress project kapuan ani te ringot mai ni ti chuan kan leiba tam chan kha kan in zo ta kumin hrim kum khat chungin kan leiba kan rul na sa ma kan ria vaibel sia sang chuangin kan leiba kan tin yama amaro chu tun chhoze la khian kan leiba chu ti si avasang si ve kan tia chan chu saski kan don that wang ani saski aringot hianin apa te chu ka sei lovanga vaibel se sang khat zani somruk pali point paruk pariat kan dong to ni po speaker Mizoram hian adon tam berkum alan hei tiang zat kan dong ngai lo reng kan lom khop mai kan sarkar na thokte an trang ani an chunga kan lom tuna hian don le mai be sei crores athum somruk pasari point nga kan nei mek bok ani ta hian project ki somkole pathum kan buai pui me ka eng hi arang thayang ber tho zo thata khati thuai kan tum ani chuan finance hianin kan lei bat chon hrim kha vaibel se sing ka sang thum zanga somriat pali kha bat sa kan chom kha ani hrim khanin adai rei ve ania chuti chung chuan komina hian vaibel se sang khatle pathumin kum khachung kan leiba kan titlaniama chuti khopa kan leiba kan tiniam chung chuan economic te fungpoimo general services te economic services te capital expenditure te revenue surplus te kum masa kan khum vek thawani leiba kan tiniam chungin mason na kipoimo sum ama ain kan da tam thei tho hi tilmak tak ani social service chia ama kan phak lo chu kan soito samagrawang ani kan ti kha ani ten pension hi sarkar masa khan kumnga chungin mi zakwa somsari pali case atifel mana keni chuan reilo te chungin mi sang sari chuang pension kan ti fel to tuna hian voina hian pension zong kan clear fai vek pakhan ma pending omlo amaro chu ala tura signature ron pelo ta ero chu omang chu ti lo chu a local chu kan pe fai vek chu tiang in CPA po kan clear vek ani ten hemichong hian voi khat ma kan overdraft lo speaker kan sarkar tir khan ni som chuang ni som pakhat vele mani kan overdraft te renga a hriom ka ti khop mai sarkar vele an overdraft han chom ngot mai kha
kan trau ni ti chuan kan overdraft ngai to mia lova sarkar ha thok lo ahuna kan pe theya kan kong pui atrasot ema bu fai tui eng pangai takin kan impe theya GSDP dik kan mang to boka ti chuan nimina RBI ya kan sum fai kan nei zat hi voina kan nei zat chu zandar kwa vela kan khe theyanga nimina kan nei zat kha vaibel se sang khazani somriat point pasari pakwa ani thave thokat lea kan ngai ani ti chuan post speaker 16 finance commission hi kumnga kan le tur huna kanin ga na ten ni a line lo kala kan lo in koma irem ti nain hean chairman in le khamin thona mizo mi puite nen an lo puang turin min dua irem ti nain kan chiar chuakange. I hope this letter finds you in good health. I wish to extend my sincere gratitude to you and your government for the exceptional hospitality extended to the 16th Finance Commission during our recent visit to Mizoram. The presentation on state finances was both insightful and invaluable for our work. The thoughtful suggestions from your team, particularly on the fiscal challenges and opportunities ahead, will play a crucial role in shaping our recommendations. I was particularly moved by the warmth and generosity extended to us by your esteemed office, the ministers, senior officials, and all the staff involved in the arrangements. The meticulous attention to detail ensured that our visit was both comfortable and productive, allowing us to focus on the important work at hand. Please convey my thanks to all those involved, including the people of Mizoram, whose warmth made our stay truly special. I look forward to continued collaboration with your government to address the aspirations of Mizoram. Thank you once again for your gracious hospitality and support. Aron tiani. Le khalomom takani. Hey yan minti thamngong khop mai. Tichuan til dang chukan healthcare kan lun le zokanga Mizoram in healthcare kha bank poisat puk chopin kan han be ve khani atira kan lom via wa to pa chuan vice bel chali vel kan baral ta khani hospital tam tak khi lau thon in an khat ani vice bel se li chuang badral ani baka biltang arei thei lutuka hospital nau pang deuh tan phei chuan lo pek reng angaya hemi chung hian kan collapse man ani an tiani chuwang chuanin tuna ZPM ina Mizoram Universal Healthcare Scheme asiam hi mi tu poina ngaihnawm taka anlo man theina turin nasa takin kanin buat saya damlo engzange kan niang ti hi COVID wanglaya kan natam lai per figure ka besa kan mga so damlo dangin kan lapun tir le ni tichuan asen so kha awak thayang perin kan suta tichuan kan sumu tur lampang hi afet thayang perin kan sut thunga chutia kan hanti ton chuan damlo run puide kumpo lo thleng sengin kan che chelowang kan sumu tur hian adai to kani ti hi kan mithiam te mungdan ania tin chu mai ni lova ni som thum chungin anom na hospital khan poisa abil pek zat voina hin kanin tiama ni som thum chunga kan pelo ni chuan apung choi po kanin tiama ni chu ti khop chuan kan huai iti mayang ten kan sarkar hian har san lo tok ta thut sela sum le paya lo tla chetarup mai sela engemo riat lok lo thila chuta po kan che chia lo nan kan dam lo ten antor lo nan benkin kan mamo zat apung om lo min puk tir an lain tiam le zelani
so wang chuanin achiat pera po khanin gan che chede tak tak lowang ti hi kan ring ani so wang chuanin tuna hian voina hianin Bible sa som pathum le nuai somnga kan laba a nimina khan Bible sa som pali kan release a voina hian bilba song kan clear vek tiang chuania kan sarkar tira bilba atam dan le voina kan clear so dan atang po hian zoram mi puiti hian min ringam se kan du khop mai ti chuan ai chini chi thum kan lo nei thina abpmj y kan tia chu ration card engle apol ho golden card nei ho khan ni maya ka en register tran angai to lowa cheng noi nga andam lovin an la dona poisa engma so ngai lo card engle card pol bpl te anni ti chuan in sarkar na thok pi le mr te Noi nga theng ti na ni mo. noi nga Noi nga theng ti na mo. noi nga theng Noi nga la vek do ti. noi nga theng an la thei chuan pensioners te po ane sarkar na thok khasu limit awm lova an bil ang zat khan ni maya pensioners te hian thlatina an tho zat khan noi som pani chin thleng la thei te noi nga chin thleng la thei te nom dona apoi mober kan han soido chu mi pui ta tur lai heni mi pui he mi kan healthcare scheme lut tur chu card var nei ho kan ni mai ration card var nei ho tan khan ani a inzia lo hun thatum kan tia mar sa trangin ti kha a inzia ka khan oma mar charal dona ka chu department in lo siam rem ula april trangin kan tran angai april may june kami thatum kha inzia lo hun kan honganga chumi nuwa thakhat kan hong lenga choi ro cho let fian choi tong ti chuan kan dam lovin poisa angai reng lo cashless tour ani to ti kha ria ilangin tuna kan thak thleng tur healthcare scheme kalme ka hian cheng nuai ni thleng la turin cheng sang ni kan choi ani tuna chuan cheng nuai nga thleng la turin cheng sang ni zanga kan choi thung dona zanga a kan choi tam lek khan kan bil thei dat ero chu alet ai na tam don ti nani chu wang chuan kan private hospital te song po hemia hianin ronin register vectorin empanel ron om vectorin kan soma lau thong lo turin kan cha dua tin mi puite po ronin ziak lut turin kan dua hey MLA te luti hai tu chu kan bial mi tan dam lo wa kan den an lo kalan har sa thon ron soya healthcare in omem kan tia omlo anti thina ni ama mo hi om lo wale angai sak lo wa lo tang thina an ma mo huna ain zia lu thei to thin si lo wa chu apoi ma chu wang chuan to na tang chuan in ziak lu turin mi puite kan in som tak meu ani tin thil lo mom tang mai po speaker puan tur kan ya hey kan education minister le atho puite tran lak na zara ziak le chiar thiam lo kha thiam tir tumin volunteer teacher mi za di som ko panin ruaya chung mi di chuanin an han teacher sara to na yan ziak le chiar thiam me chia za som ko pasari mi pa som ko pa ko point true bel khomin Mizorama ziale chiar thiam za som ko pariat point patni kan lo omta India rama kan sang bertani alom om khop mai a minister le a thopui te chunga lom thu kan soi tak zet ani ti chuan Kerala ina mi dot kha Nagaland an dota Kerala pathumna an nita hei hi sang berapuan hi kan la ni chia lova puan tura ruaman kan nia anon puang trep ti kha kan soi du ani ole po speaker kalphung thar kan tia e department rang te meeting nei puin review meeting kan nei puya industrial policy thar kan duanga investment policy thar kan nei to damdoi mantlom mi puiten an lei thin sarkar ma sati top kha kan ti thar le kan health minister hovin ten rules le bill tam tak tuna yan kan amending kan siam to recruitment rules ringot poi kan siam thane mem to
mizo te mun frang om te thamuang tanganom theina turin mizo diaspora chief minister office kan honga ten state institute for transformation athuak bur kantia thingtang chu kan din to boka emplan kantia Mizoram analytics for monitoring schemes and projects kantia kan project frang department frang te ta low end tu turania chuan dashboard anei to boka SDG kantia sustainable development goal ta chuan dashboard kan nei to boka chief minister point our office atangin department frang live in karon kom thei to don chuni tuna tang chuanin tin service review committee te kan din boka tin pathian ram alo thlen theina tura kan malak na hi engem mosat om to a pakhan na chuan aikal kan ti re hiani diklo na tibowa dik taka thilti heian kan tharau nun asiam tha chungril moral reformation akeng tel ani tin biometric attendance kan siama kan mystery kan insa kan roi te hi local tlai se kan du mi alawang ho martin se kan du mi alawang lo kan pe ka wangin sarkar na thok khimi puiten poisa en min ruai ni ahuna kan thleng turania ahun main kan ho tur anilo hei po hi moral reformation ro pui tak pathian ram chi khat ani krim to hei po hi chuan mi pui o kan din boka dua pia ngina anon complain na to right to public service te kan tipunga sem policy soirik ani to lova thorim chu kan aw la along ni ta GSDP dik kan lo mang taboka tin integrity pact kan tia chung kan lai na nai reng na in pek oi to lo khang ani top mai ni heng te hi pathian ramat hen na ni tin project reng in SOP fel takanai turani kan tia project luilon mai tur bilaka hoisan le mai turang chi om le hi kan du lo tin minister in a department a contract supply na oma athok tu tur vaipa contractor nen agreement an siam tlanga contractor hlok hlai na turin faulty agreement tam lutuk hian nanram sum hi ti heka contractor te an poyan soi theilo tluk ania ko ta han king don ila kan ne don chuang lo ti hian i vek kan agreement hi achiat em awangin contractor te ne na in thural ching kan nia wangin heng yom to lo na turin faulty agreement reng a chuan kan mu chuan action kan la ang kan ti chuan lo ni pathian ram chu bak omem ni project monitoring kan nia tuna hianin an endik chara zo siam ngai sang kan tia petrol le diesel ses kan han la a chan chu petrol thuna piangin kong siam na tlanga katel veni ti in ria se kan du diesel wa thuna piangin zirlai ka tran puini damlo ka kanani ti in ria se kan du ani kha nei tu thinlung apu a ti chuan voina hian kat var nei tu te po ka ngen du a kat var om lo tur kat engle kat pola om ka ngen du a kha khainom na tur anilo mi then khat khachu kat var om turin ni pathian in khosak thadewin om nei nung deu lakin siam chawa kat var in son ro nang ni ai are thei jok tan kian ro chu ni ti kan tum chun heng hi dikna tundin kan duani ti chuan mitam takin an ka te an surrender to a tin ka in son chodon khonge ka aya ka thenon pa ka ai ri thei jok lu te se an tia heng hi midang ta namal somna kan ni navek ani buk na adik meka bu fai ral bang atham ral tolova poisa tam tak kan seva CBI general consent voi ni ngot kan pe a chief minister relief fana mitam takin uilovin poisa in ron tho kan loma a transparent du ne na tang kan mu tunge kan pe met ulai met chuak thei vek tin rui lo a committee kum ni chung lo committee ngai reng to lo voina chuan core committee ngor takin ma kan lam meka zofa te in pum khat na lama thui tak ke kan pe na chu tiang in austerity measures te po kan la chho zela
work order tel lo an tho reng hi he sarkar hian awm ve tur ani lo kan ti ani heng zong hi kan rama pathian ram alo zau zel na tura kan ti ani ato bera chuan pu speaker kan be sei phak lo hi kan tong chowa kan aw ngam mia lo for land compensation land owner pek bok forest department pek bok dan kal ni si ma seng min pek lo chuan clearance kan pe don lo chu forest in an ti si land owner hoin min pek lo chuan in check don lo reng an ti bok si chulaya kan kong pui lai thei lo na om renga central minister hoin kan zuk meeting a in tharung takin trong try chungin he committee kan atena India ramal thengai reng lo land owner pebok forest department pebokin tu na hian kan mi tanen in se map to ni compensation ni heng te hi kan ti thei ani lova pathian min om puina ni ti hi kan chia kan fria ani ti chuan leng pui airport te po kan tum lo rama hei thin min len chodon nin kan fria kan lo be don to na double ai te po home minister in keiman ma kala ang nang nen aviation minister nen kan pathumin kan thutlang kan soi film yang ati tlatani chu chuan ya wangin henga te po hianin kan be sei lo thil kan tong chodon nin kan fria tin rigid pavement kan ti hei tu na chuan kong kanan siam reng a hian paver khol du theina china chuan bc vekin kan siam to a zpm sarkar noya kong ni chu atlo don bik da vek ani tu na hianin chuai tlo le zualin rigid pavement ati kan dila home minister po ka hrila tin mod minister po kan la soi pui le anga heng te po hi min phal sak le mai kan be se ya tin kan lo soi ri ngam hau lo territorial army company ni me che company le mi pa company kan nei le mai don bokin kan fria mi zo hlang chuan nakina battalion pui tlingin kan la siamang tin law lui min vei puya ten zo la mi ni lao lui mai son lo so kan khuwa panga dil moi ta kan siam don peace city kan din don voi na ya ne lai ka soi ngam ngai hau lo kha ka soi ngam ta ten zol kha pui so india ram kha pui state ralmuang per kan yangin ten zol kha pui peace city din turin prime minister ka soi puya home minister ka soi puya mi trang ka soi puya dona yan mo huwa atangin ADPR siam na tur crores som min pedon ta ani alom om khop mai ti chuan assam rifle son te hi kan soi ngam ngai hau lo ani e mor bok nan kan manganga sang kha chukwa somriat pasari kum som thum pariat kalta khan khati lai kan chief minister pulal denga malak na ani civil nen kan intibuaya civil mi pakhat ka lum kan ni khata tang khan chuak ro se ti kha aloni chanta kan kalkong hi athuin ahau ta khop mai ti chuan sarkar masahumna zokho sang ram te lo pen an lo developer tiang khan ma tam tak an lo la an fak om kan ti ani amai ro chu enga tingen chhuah thei si lo kan ti chuan an ram retain tu le so san tu ra hian hau chin an nei tlata chuta chuan kan sarkar masa te nen anin rem thei lo ani draft MOU chu oma ma sengin kenge point draft MOU thir turin meeting ka ko to ka chera le lama mizoram sarkar le lama sam rifle ho kanin nial ringot meni ma son na kan nela to tranchuan ti dani thakan kan ti home minister defense minister army chief and DC mimalin kom ngai nain sut ku itumang kan ti ti chuan ma kan han la an trang trawani chite le church area le babu tlang hi chu kan thei an ti mai an har sat lo lamwal area an ti le ole an ti le school area an tang le tlata kanin nor chho le chuta anan phau le ta chuan quarter guard le achung tlang so chu antik lai ma chu san kan tum lo ani don ma tangin hei chu san kan tum ngai lo an ti kan tang ta viau maya ma sengin ani le kanin rem na chin le kanin rem lo na chin hi home minister ne na ithe lut mayang he ni pani in kara chuan kan top ta ni hi katia
katia pian khan ni love in beleang anti zini Home Minister khen khan laut lat achan chuan nuwa min thrila Home Minister khan Chief Minister du dan lo han zom ro alo titlat mai ni so wangin abultum to chu Home Minister ania ama wang hi ani perani ti chuan quarter ga tlang chu kan chhuah sana nge anantia ama ro chu company khat tan la retain ang antia tu na andam doin ngola son ta son kan omangan lati leni chu kan innor le chu kan han innor chuak le chu ta chuan war memorial le mandir an latang le kan han innor le ole antia ti chuan sign to mayang kan tia hei GAD kan commissioner pumadi na te ka OSD puzona thana te an tangka ema mi china hian kan suak pak leang ti kan hlawa sign to mai kan duani amaro chu puzona thana hianin lok khau hi chan le kan tumang ka try le don tia ila beilong lo mo kan tia beilong lo kan try le nge tia ti chuanin choya ten hain som zaka lok hau spok kan chuak le tamai ni ti chuanin alo mom tak set ani ti chuan AR du dan ni lovin kan du dan zel khan an tola ti chuan tun hi kan lo thleng ta somi an sector headquarter so chu englai ma chu sanan tum lo hrim khani so ban kan Home Minister te Lieutenant General Lakera te kan GAD Commissioner Pumadi na te kan OSD puzona thana te hemi chung changa hian mi hriat mi aloin an ha hlea an tangkai ru hleni ten PWD PHE P&E Revenue Department Home Department te an fak om le mai sam rifle in chuan laman siam kan hlawa inti tur lova ti vek ro kan tia kong siam atrul chuan siam ro eng pek atrul chuan peru kan in tia ti chuan tuna sonin chuan laman nei lo na turin heng kan department te hian kan ti ve turan ti zong song kha hei hian ti chuan kan ti vat mai ni an chualo kan lau lutuk ama ro chu engin petam lutuk tuin petam lutuk te kan in ti le ta eng te impact tam lutuk theni lo an chit bak an bak bilan da an choi don lo tuipon man bak bilan choi don lo khania so wang chuan P&E phei chu eng lo so khu ta mual pui tang no kan compound chunga da ro wan tian ni transformer kan du lo ni chu po chu kan tang thei ta chuan lam tu nei lovin kan siam ze la ti chuanin somi so ta chuanin transformer chia te po min repair sakrawan tia ole kan tia kan repair saka tin encroachment ala omnuala ni solaya son chu amo kan thurange keimanin kan tia kan ram ania angin tin kongpui an siam saka chiat poin an maintain zel don tin min soi sel le kong pui kan maintain tur so assam rifle kong ani lo kan farmer te fe kong tur ani so than palia liawa kan dil chuani an chan kana te tibuai lo wan ram helin alignment kan siam thara kong lo om to sa tlem ringin ti chuanin so chu assam rifle kalna tur ani lova kan mi te kalna tur ani awangin kan ti sakanga achiat poin kan siam that sakang chu kan ti tur ani tin building an lei don minti mi building thala thloning kan chungot theile nem ke ni po chuakila a thloning kan pengot du don mi a depreciated value in kan lei ang kan tiani a depreciated value su thlom don lutuk khang te lo soi sel tur khan ni lem lo ten in rem lo na om chuan home secretary in thu top ne yang kan tia home ministry a kan tlu tani in rem lo na kan nei chuan ke ni pani chuan kan soi fel don lo a top a min rem tu tur chu home ani kha kan ziak lang mai ani ti chuanin MNF sarkar hian thui takut alo thak to congress lampang hian ero chu an kut thak ka kheve me lo ke chuan anon ti ber hi chuan ho tu pa pakhat hianin aron ti ve vak zela atong kampa ngai dot mulum ti te dot ngial ngat soya te minon pu le tun truma po kha ba ka chuan ti om em po ka hello ti chuanin hetiang hian te khin thu soi tai la
MNF sarkarin telna ne ZPM point telna kan nei ni nupa lo ni ta ila kum som thum pasari in nein fa lo nei theilo ta sela chuan in thenin pasal dang nei ta sela pasal dang nei kuma khan fa ka hring tamai si sela ta chuan a pasal panina khan min nei ma kum som thum pasar in nei chung po khani katel veni zukti se tu manan pom long turu chutiang bokin a pasal ma sa khan kan in then nuwa fa in nei na point ka in rol veni ti se thu boilian ta ka mang so wang chuan MNF ti chin oma ZPM ti chin oma anti thailo chin kha kan ti ta ani kainin chu ania ngoi kan house leader khanin na chi na ka soilai mi kha map kha kanin peton ta lo zir chian deuh te omem an assam rifle ram hi LSCMO pas angen nei dan assam sarkar in sang khaja ko som nga pani gazet ram map mai khanim tina copy khamin pe ve them ti ka zo kha bin chan thei chuan a pe the thuruk ani lawa kha chu kanin pe theyanga amaro chu ne kan soi mai nga joint survey kan nei ve kani avai hian an cho san tur po cho san lo tur po joint survey kan nei ve ka survey ma sa be chanin ti chuan fence kan record ve kani tun lai thiam nam bangin survey hi ti ani a khatla a son anram pas ina a area soi chin ai zau de alonia amaro a chuang a so tia asir zai zai chuang ania chu mun khata min hlom saka chief minister bangla le office dalen ram tumin tunen ma kan la lene kan lo ting dong nge don lo kan thelova mun ni kan identify ya in phal zok kan tia akar khat le thlem ania chief minister office khi ta om dai khi aboi thak lutuka indor nan chu ro chu la soi ring vak lo vilangin kan thei don nge don lo khala khiat lova anramba kania anramba khachu unclaim thailo mar unclaim thailo lai te kha atung zai zong kha chuan kan mang tang kai don chuang si lovani chu wang chuan area khata min bok sak teu kan la ti le mek ani chu tilom zan ania ti chuan anram chosan mandan tu ngai to tu tur committee kan dina party tinte kan telvek anga ti chuan helam panga tel om chi stakeholder poimo om chin chu kan telvek tura kan ngai ani tiang chu kanin buat saidan ania heng zong hi en than lai po kan sarkar chuan heng kan tiang tia kan awri ngam hau lo amaro chu kan sarkar nuwa kan be se pia lamram pathian mal som ne zara kan thlen ania kan lom em ani ole ti son po speaker ka du to kanga hey kan lo to don ta pakhat lek he kan post leader thu soi khang ai thla kan nuam khop maya ro pui ka ti le mai PMJV ke a ta tho zo to na bil tam tak pek lo hi eng tikangen pek theyang ti hi soi fia them o tin 7% bill but reilu to ko wanga central sarkar subron release to sa 7% an pat reilu to ko wanga 7% anon interest anon china kha labareng mi chung te chu athar sum kan mu harnat san te hi ni thengem ti kha kan zot tiang po speaker nang ma kal tlangin na ma kha kan nge na anau te kha lo tho tir thuai se ni mai tôi thích ole hey kan zawa hian kan ram siam na turin kan trangkai ton veka opposition tel lovin ke ni ho ngot thini la kan kal sual mayang chuwang chuan min veng ne thakopin ka ria kan ram tan kan trangkai vek ani kan se son chung hian keima chau pon ni lon kan zawai ai o hian kan tronga loin liam emo loin ti na deu kan nei poin kan in ngai dam ton theu don dia ke poin atrol na pianga in mi ngai dam ka di le pas mai tura ngai la athang kan du to ka nga
ka chief minister ka ate soi ngaihnawm khop maya mut po chhuak lo ni a thu soi re ngai to khanin kan soi tak ang khanin tharuk nuwa chon thukhom le dona khor thla don khop mai thakha chuang te me won thukhom to an ha an mela po hriat thea chuwang chan an za to lo khop mai ka kan chief minister na confident tak tak hoi tak tak atil a soi ta kha department zong zong kha ven puivek thailo chuwang chan a thu soi ti dik tuwa department dang a chang tu minister te po an tran viau te po angai donin alangani hang po ni sela kan du to kang tu na tanga tharuk nuwa assembly session a kan in hule donia